Dobar dan, mi smo tim Ludaka, u grupi nas ima trojica, to su Brzi Gonzales, Dušan Obradović i ja, David Janjić. Ovako, mi smo mala grupa iz Šapca, naša misija je da postanemo onako popularni, ako ne u Srbiji, bar u Šapcu. Kao popularni. Ovako, prvo imamo jednu želju od vas da ocenite naš cover, naš prvi početni cover. Evo ga. To on ovako izgleda. Mi mislimo da je na skali od 1 do 10 bar 7. Ovako, mi ćemo danas snimati gameplay i to najviše možete naći na našem kanalu. Prvi naš video će nam biti Minecraft. Link od te igrice i od torrenta koju može skinuti bit će u description. I ovako, Sad ćemo pauzirati samo za sekund dok mi pokrenemo Minecraft. I možete u komentarima da kažete predlog za sljedeći Klip. Za sljedeći gameplay. Evo, vidimo za sekund. I evo nas... Dobar dan, malo smo igrali Super Mario i zaboravili na vas, ali ne veze. Ipak smo na prvi video. Mnogo ljudi pita, to sam vidio po kanalima, kako u Minecraftu napraviti sekiru, mač I tako te osnovne stvartice. Sada ćemo mi to pokazati. Da, za ove koji ne znaju, Minecraft je jedna super igra, znači kada ovako pogledamo, joj, sranje, grafika i tako to, ali se veoma zanimljivo, radi se o postavljanju blokova I tako da je tako da. i cilj je uništiti na kraju nekog zmaja, ali do toga treba igrati i igrati. Napravili bilo šta od tih osnovnih stvari, morate imati drvo i zanatski sto koji se također pravi od drveta. Evo, sad ću ja napraviti ovaj. Sada zapamtite prilike brzinu kako sjećamo drvo sa rukom. Eto, to je bilo Ovo ovako je, sporo. ako niste znali, i nevidno je hrastovina. Da, sada Ulazite u inventar. na E i dobijete ovdje crafting. Sada sebimo drvo i dobijemo ove daščice. Sada napunimo ove sva mesa Dobili zanatski sto ili crafting table. Postavimo ga na desni klik i uđemo. Pravimo prvo štapiće, ili su nam potrebni za sve. Evo prvo ću napraviti sekiru, jer bi sekla još drveta jer nam nestaje. Pravili smo sada drvenu sekiru. I ona će seći brže nego luk. Sada zapamtili brzinu sa rukom, a sada zapamtite. Mnogo se brže seče sad drvenom sekirom. Nije baš mnogo, Ali brže. da, za početak drvena sekira je dovoljna. Drvenu sekiru, onda pravimo... Sada ćemo da pokažemo kako se pravi ovaj glupi kramp. Ne, prvo lopata. Također drveno štapiće I lopatu je lako napraviti. da. Sada ona služi za kopanje brže ovog drta, tačnije zemlje, a ovako se kopa sa rukom. To je to. Sada ćemo napraviti krampić, on služi za kopanje kamena. Sada samo da iskopamo do glupog. On služi za kopanje kamena, jer kamen ne možemo kopati rukom. Ovo ću kopati tačno ispred sebe, ispod sebe. Iako to ne treba raditi. Evo mora se desiti da pogledate. Dobro, ovako ste napravili drvo. Joj, isekli kamen. Ne mi stavili drvo na liku. Isekli kamen, bravo. A čuti. Iskopali kamen. Sada pravimo mač. Sada pravimo mač. Mač ćemo iskoristiti pred kraj klipa. Mač služi, stavio si jedna štapa. Mač služi obično da bi ubijali zombije i tako dalje. Sada da napravimo i za kraj nešto što je manje važno, to je motika. Ona služi da bi napravili ovo obradivu Za kopanje zemljišta. Da. Ne za kopanje, sorry da, za farbiranje. Nije farbiranje, nego za... Sada... Treba nam seme, da bi tu obično ljudi seme. Evo ga, seme.
sada će odavde posle nekog vremena porasti žito. Da. Zato Da se vratimo sada. na mač. Treba da bi ubili nešto, evo prvo ćemo biti ocu rukom. A to je nebitno, životinju ubijati isto sa svim, sa sačem. Da, ali Izvinite, malo sam preglađen. evo ovako sa 2 udara sa mačom. Inače mač uglavnom služe za samoodbranu kada vas napadnu zombi. Oni se uvijek spavljaju noć, tako da sada je samo dok mi namestimo na noć. Ali i da bi njih ubili za neke potrebe. I evo nas, Ili, na primjer, da bi ubili vašu taštu. Koju ne znate. sada samo da se nađe neki zombi, ovdje preruti ga. Za odbranu od tašte, mač drveni. Evo ga zombi, tamo vidite ga, on je tamo mali. Znači je Da veliki. morate namestiti da nivo bude, ne smije da bude mirno, nego lak ili normalno ili teško. Ubili smo zombija. Dobro. Sada, pokušat ćemo da nađemo piramidu, jer ona je jako bitna za preživljavanje. Ne samo piramide, tačnije, ene tamo jedne piramide. Eno piramida. Požuri, ne moramo se ustavljati, nego samo požuri. Dobro, ali Evo sad... vidite i pauka. On vam je jako Ne! bitan. On njega dobijete glupavo trulno meso, koje može da otvorite Ne trulo meso, nego oči i... I trulno meso, ne se reče. Ovako, nastavljamo A, gladan sam, morat će jedan trulo meso. i sad će ga se otrovan opuštati. Neće. Eto, nisam sad... On je već otrovan. Ovako. Ajde, požuri. A ne, zombi nam je ušao unutra. Prije svega namestit ćemo na mirno. I to nije zombi, nego zombi. Ali on je malo čanica. Tako, isključili smo. Sada vidite ovdje centar. Da, Ne kopate centar, Vidite centar, tu ne kopate. nego iskopate pored. I pazite da ne padnete na ovo, inače to aktivira eksploziv ispod. Ja ću ga poružiti sad. Ovdje imate razne dragocenosti. Dijamanti su vam najbitniji. Da, ovdje je glupa To kosti. prosti, tu, a dobro, gvožđe, to i... Pa gvožđe je veoma važno zapravo. To je to. Ovdje imate ovaj eksploziv ovako. Samo sad ne vidim. Ja sam da namislila dan. Ne, das, i velikim slojima. Si ne znam sad. Tako. Mnogo lošnici. Opet, to se ne vidi. Nema veze. Evo ovako izgleda dinamit i to bi bilo to. Ne zaboravite da subscribe-ujete, da lajkate, da šerujete i ocenite nam cover i dobit ćete description sve da bi skinuli. Hvala što ste gledali video i doviđenja, pozdrav do sljedećeg puta. To bi bila to. Bye bye!